Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band of equipment, a chair for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location you know a coffee pipe junction. Fanamba ne boasio, na wankasa frɛ. Na obi anada wa, na memo bi kasa me frama. Wankasa frɛ, abati di. I was here for I did to be a year and so forth. And since I would die sorry, now the peppy action, not just a one, say a year and so forth for the I will say ampa, and none one I would also a winning at the chair for front because one she ya, and your match as I would die, yeah, no store, the course, so no sorry, yet as I want to for beer, say as a beer, and qua punching pass, sorry, up on Coco, not as a store that so at that because done da and century, done da, our some done that as a young movie that they NTB that and no ne hu and no enso ebi and ayetiam na na dey am no wo kasa e de video bi aba be piemo e wo map no eso na video no emu no ebusefo ese wani ese e ka e de cho they say dey jayo mu nyina atimi nya yetumi mu an me kire efunu anase nipa wawuo aye kope ne korabe no sese no wo mu nyina se so wo mu se asamando krampo ne ho enye eye bia ya wo mo epenti ni sese obi a pese won tina as for asasi eso enti wunim na abo hu mu so na ye wadi so wobekun obi kwampo na kai hu ze nipa no nya na adwen so wo kwa asamando because hu ni se okora nya ne tina bia nya wo ne yakopon bo no se wo enkonko tina a video no emu no chesem wo mo etrem am abaya bi na eda eye efundaka no emu a chese mpanifo anase mrante wa unu se yekosie fun kwa de ne de amrante wa metro men wo mo so mo akokoduro ne wo mo wa abetire ne de keka ho wo mo na ya na esoa eye fundaka no edi kokko piemu ewo eye amusie ye honom na chese wo mo akwakope eye emu no kurabe ne ne sesofo bi na bekwa akobọ mpa ya na se abusuafo wo mbekwa akoye wo mo bibia wo mo aye na chese wo mo akata wo mo de hye no achi ekra na efuru we de wo se da enya de so obekwa asamando wonu mo onko ne enko china enya de se wo no wobema kwan paase ye de bekwa kwakwa shamlenim ni aka na tie ede egu no so ena wo be di party de free eye atiasefo asasi so ebekwa kwakwa ka eye ewufo emu enti ene chese busia woni emema kenti kan pa edi aprapere ye wo mo ko wo meni na chese funda kai so twe wo mo ba wo machi no wo mo pia kone ne pani behwe enye asem ketwa na ebusia fo ansa ne bekwa kwahwe video no na mekai mo esem ocha de herbal center ena eso yesen ema ye di adwumedie eba ebebe somo ocha de se yare biara ayakranko ete eyewo so say ye gonorrhea syphilis candidiasis namu yare ebia ababe da eyewo so ache se wakwa enya de se eko ocha de se tusumi kana bre na so eye eso ewo da so man anacetamol wonso so eye diabetes enti shewa yare asthma enso so ewo eyewo so oba wo pa wo ena bema wo low sperm count ni nyina no wodi eye emu akote sansa wodi nubna ene habama ene di ne dwuma asa Bible ma yete ase yendi nuaba no nefa na hahan ensa yare enti ni ndi anya media ma no won ma sa ni ndi no enye den enka nhye de biara edent we yepie enti ehu be nya asa won susu no yare bia no obetutu meka no akọ eye ne na ase eho no na yare sam etimi aye eye wodia fa ne number e wo screen no eso na ene no etwetwe eye nkomo na se eye kwanche bia na ebusuafo ye to ensem no eso de amanyi kotwe video no ebra ne ba ye beto aso.
na ebusuafo se de mo amode moni ekokwohwe se emema mapa ekura eye fundaka fita na achese fundaka etu wo mko benkum na etu wo mko nifa na wo hwe nipa dom achese ekura fundaka yi mu no maye o madwen se wo mode kwa kwahwe fanka fundaka mpo de wo be hunu nipa ekura mo na bia be ensia miensa wo benkum na miensa ewo nifa abro so ana ye chese ye nso ana se nwotwe temche 7 or 8 na so we de otimi wo se nipa be ye ko be 20 enechese epie fundaka yi a chese wo maye o madwen se wo mo ede konsusu fundaka yi se da enya de se wo bekwa enisa na chese senchirene ana se nyoma ekoso na se yi entem wo be wu na chese ye wo bia ye sie no na ne ho nyoma chese nyoma bebre na edan eye edie na no na madodo na eka se ya efuna na se wufu a wo mo empne a wo mo mpese wo mo bekọ wo mo amnemu no dodo na eye wo mo achese ye moja show so yekun wo mo efri achesefo asase eswa na wo mo eni eye anase wo mo ndanso yese chese nka wo mo ebekọ na nsuso ena mo se obi esike bia wo pem obi ahunade bia wo pe anase japade hu aprepre enti na chese yi wo mo ede efri wonum na no ena ya na yesa na se kwan no eso no se ekosoa edi djuma ebeboa pa ebema wo mo mudi ewo no wo mo eja because efun na anya na adwen so wo bekọ asamando nkwada na that means eye dia de okun no wo be hante no eno benam so ama no kwaredie anase ebema wo mo mudi bol fo se no matimi aka wo manu mo ansem because awude na ya adosu dane da be hu na we yakun we ato ha wo be hu na chese ye twitwa we spare pass na ya ye we sei ni ya ye we sei ni ya ye we sei eno ma bebre na ekoso enti no sa kwa we mom ebetimi aboa mo wo mo mudi ewo no yetimi ehu wo mo na emra no yetimi ni wo mo edi na chese dai yi wo mo timi ayedem edi epie abusiafo wonso waginche efa ensem yi hu enesen fabra ebebetu ejai ewotuma ghts comment section like a videos na share on all the social media platforms so follow yen our IG page and your Twitter page so atuma ghts_media and equia sikapada sene yebesan edi ehia ebi makram